Ke a dumedisa mantsibueng a kajeno Sontaha e nngwe le e nngwe ya ho qetela ha kgwedi jwale ka ha re tlwaetse ho tiana Basotho ba batle. Ke na le sehloho se monate jwang kajeno ha re buisana ka tsa bodumedi. Se re basadi le bodumedi. Ho na le ntho e nngwe e tshwanang haholo mona tabeng ya basadi le bodumedi hobane ha o sheba batho ba ileng badumedi tulong efeng kapa efeng, o tla fumana hore ke banna le basadi ba ileng badumedi. Fela ha o sheba batho ba yang kerekeng bakeng sa ho lo mamela thero kapa ba yang mesebetsing e meng e amanang le tsa bodumedi, hangata o fumana hore ke batho ba bomme ba etsang se jwalo. Ha o sheba le lapeng hape tabeng ya kgodiso ya bana ho etsa hore bana e be ba Kreste, o fumana e le bomme ba etsang mosebetsi o jwalo. Mme ho a bonahala hore haholoholo mona bokresteng bomme ba nka karolo ya bohlokwa ho ruta bana hore e be ba Kreste. Ebe potso e re, haeba bomme e le batshehetsi ba matla hakana bakeng sa bokreste, na bokreste ke motshehetsi wa bomme ka tsela e tshwanang? Re ka sheba le ditumelong tse itseng hape jwale ka masolomane. Ho masolomane bomme le teng ke bona ba rutang bana hore ba tsebe hore ba ka tseba bukana ya Qur'ane ka hlooho, mme o sebetsa ba hodisa ntse ba ruta ntho e jwalo mane lapeng. Le ha o sheba ho ya ditulong tse tshwanang le di-mosque, bomme ba sa nke karolo e matla hakalo, fela ho na le mabaka hobane basadi ha ba shebuwe ka tsela e tshwanang bodumeding bono jwale le ka banna. Ka mohlala, ha mosadi a ile kgweding, ha hlokahala hore a ka fihla mane mosque. Mme mona moo ke dulang ke Cape Town, nna ha ke feta di-mosque mona ke ka ho tshohanyetsa fela ke bone batho ba bomme ba leng mono. Ho na le e bitswang Islamic Center mona moo ke leng teng ke ba bone, fela mono ha se karolo ya thapelo e ba e etsang ka Labohlano. Ha ke feta fela ke ba bone ba dutse mono Islamic Center. Majuda le ona bomme ba dula lehlakoreng le itseng, bontate ba dula lehlakoreng le itseng ha ba le bodumeding bono ba bona, mme le service e tswelang pele e le di-mosque tse ding moo ba dumellang batho ba basadi, hobane ha ke bala ke fumane hore di teng di-mosque tse dumellang batho ba basadi le teng ba dula ba arohane jwalo. Ke nahana hore ba tshaba hore ha ba ntse ba rapela ba tonosa jwalo ba tla mathateng ha ba tonosetswa ke bomme. Fela ke kelello ya ka fela, ke tsebe hore ke hobaneng ba sa batle hore ba be moo. Potso ke hore ke hobaneng madumedi a rata ho kgetha batho ba bomme mme ba etsetse melao e mengata eka ke bona batho ba ileng dikgathatso ho ena le hore ba shebe batho kaofela. O tla fumana ba kgathatsehile ka hore basadi ba apara jwang, basadi ba ikgabisa ka tsela efeng, basadi ba bonwa ke bo mang. Wa tseba hona le madumedi ao basadi ba lokelang hore ba ikwale, ba se ke ba bonwa ke batho ba bang, a bonwe ke monna wa hae fela. Fela monna hae o dumelletswe hore a tsamaye ntse a bonwa ke batho ba bang. O ipotsa hore phapang ke efeng jwale haeba batho ba batona ba bonwa ke basadi, batho ba batshehadi? Phapano ke efeng ha e le batho ba batshehadi ba bonwa ke ba batona? Ha se nna taba e itshetlehileng ka motho hore motho o na le tumelo e kae, o itshwere ka tsela efeng yena ka boyena. Ke eng e lokela hore e be taba e behwang mahetleng a batho ba basadi hore e be bona ba sireletsang batho ba bang hore ba se ke ba lekwa, bana ba lekwang hobaneng ba sheba ba bang e le meleko, empa e le bona ba nang le mosebetsi wa hore e be bona ba etsang tlhahiso hore hela ha re potele mang eo. So
ke bona mona banna ba bodumeding ba tlosa boikarabelo ho bona mme ba beha mahetleng a basadi. Ho rona tulong tseo ho tletseng Makreste, ho na le temana ena e ho Timotea wa pele kgaolo ke ya bobedi, temana ke ya 12. Ha ke tsebe hore ha batho ba ratang bodumedi ba e bala ba ke ba ikutlwe ba le ka tsela efeng ha ile batho ba bomme. E re mosadi a thole, ha ke batle mosadi a ntsa bua a ntsa re nywe ha a thole, hobane ha a dumelle hore mosadi a be le matla ho feta monna. Jwale ka kerekeng mono ha o le mane sethaleng o ntso bua, banna ba bone ka wa ba tanakela dihlong tsa bona. Ha ke tsebe hore jwale ka ntho ntse di fetoha jwale ke bona baruti ba bomme ba sentse ba le teng. Ho thwe eng ka tabena na e dumellana le Bibele jwale, kapa batho ba leka hore ba adjuste bodumedi bona hore o dumellane le seemo sa bona. Fela re a bona hore ho tloha ka Bibeleng ha se utlwang le tabeng tabena ya bodumedi bona, ha utlwang le taba ya hore batho ba bomme e be batho ba tsebang hore ba ntshe maikutlo a bona mme ba tsebe ho ruta moo ba nang le tsebo teng. E ra tsamaya le ho ruta mane lapeng le hona ha monna wa hae a le siyo. So ya ba nyenyefatsa ho etsahalang tabeng eo motho enwa wa mme a nang le boitsebiso bo bongata e le motho ya ratang ho bala. Lengolo la Bakorinte ba pele kgaolo ke ya 11 temana ke ya 6 e re a rwale hloohong motho wa mme, ha sa rwale hloohong a kampa kutu, mme hape ha e bua ka ho kuta e bue ka o entse ntho e bohloko. Rona re tseba basadi ba Basotho ba ikutela ho sena ditlhong ha ba kutile. E re ha sa rwale ha kutu, hobane ka ba ntho e ditlhong ha mosadi a kutu. Ke kelello mofuta ofeng eno e re e bonang ka Bibeleng? Ha se ntho tseo tshwantseng hore basadi ba tswetseng pele ebe ba ka nna ba mataganya le ntho tse jwalo mme ba kopanya dihlooho. Re a bona hore le tabeng ya boitukiso, boikgabiso, Bokreste bo na le bothata bo itseng ka tsela eo basadi ba itukisang ka yona. Lengolo la Petros wa pele kgaolo ya 3 temana ke ya 3 isa ho ya 4 e re ba se ka ba ikgabisa ka ntho tsena tsa ka ntle. Ha e bua ka meriri e metle, ha e bua ka difaha, masale jwalo, e re ha ba kgabe ka hare ba tlohelle ntho tsena tsa ka ntle. Ke utlwe madumeding a mang ba bile ba e sebedisa hore basadi ba se ba kenya dintho tseno, basadi be batho ba iphokoletseng. Re sa le ba le buka ya Masolomane ho Korane mane ya 4 ebe re sheba 34 e teng mane e kgothaletsa hore mosadi a sa mameleng monna a tinywe moseme, ska ya le yena mosemeng mane, ebile e re hape a sa utlwe o mo kenye phafanyana. Ke ntho tsa mofuta ofeng tsena? Ke basadi ba mofuta ofeng ba kgothalletsang hore ho latelle ntho ena e ba hatellang hakana e sa hatelle batho ba banna fela e hatella batho ba basadi? Nna ke ipotse, mme ke nahanne hore ntho ane e bitswang Stockholm syndrome ho batho ba sebetsanang le ntho tsa kelello e etsahetse ho batho ba bomme ba bangata, moo ba kgothalletsang ntho e ba hatellang hore e sejediswe e be ntho e tswelang pele e tiileng ka setjhabeng. Hobane le meetlo e mengata ke bone meetlo e hatellang basadi e le basadi ba e kgothalletsang hore e etsuwe. Fela ke thabetse hore ke be le lona mme re be le puisano yona. Haeba o na le tlhahiso o ka arabela mono ho di-comment, mme ke tla rata hore ke utlwe kelello ya hao tabeng ena. Ha o be hotle, ha ke le siyeng ka kgotso.